Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku si Adman Komel. Mohon kam susu dalam lahat basilan. News siakan Basilan TV. Puno dalam lahat basilan taman langkeu ini na noere puno kubung silahat parang basak pagalitan dari baas. Sumaba anen si alawin nakahante kam dalam lahat basilan niya ni paragnaan makabuo sa sakatan pi data puno niya. Motolnen dumendo motol haga. Sumaba anen sumampay pa niya data punsak puno kubung lay. Duk motor ne buhuk-buhukinin. Payaman tabi, tu dalam video ini bang sine teed pinagpain-paintay ini. Duk motor kami kubung ini. Kami itu stabil tapi tu motor kubung. Aneh, kita motolin oh. Ito motolin na yan. Karen mo yan, 110. Yan, nakatulog niya. Ano, tabi na to? Ano? City light yun, oh. Oo, City light yan, masinano. 110 doon no? 110 do ini, 110 do. Dia magkatulog ini. Ako, Rebane. Oh, ini do Rebane, no? Ganito yan do, oh. Baby, yan. Okay na. Okay, dapat mo. Sige. Yan makapalik puno kubungin di kita si video yan. Yan si kambal, pag yan kambal ne. Maglinguro bantuk de yan. Palihan nen si Barangay Baas, Lamitan City. Motolnya motol XRM 110 peisa biru binoone malakas puno yan tanda tuyo nen. Yung umabot lo si signal smart data puno kubong yan. Bueno, kita miyan iya sibing signal smart mali data puno kubong lay. Sarta iya men ebidensya benar-benar iya tapapanalik we ne motol ne andang-andang miyaan pi data pun sak puno kubong lay. Ga apa niya dehelu ambani makabuo motor pi data pun sak miyaan. Tahati we tebi kemon puno lay 3 oras ilengan we manusia pi pada tak puno lay. Bang duendo kita tagang manamal arakala paabot pa kita 4 oras. Lahat tipo municipality ko ne honorable vice mayor tong Istarol magpalingan si Kemon. May vendors atawakan magtitinda le dem lahat tipo tinuan siya atawakan inakahan bang ina guidelines subay tinuhot we de protocol dilem lahat basilan bang sengge sara pagtinda dem lahat basilan ko isi jamante ko itu ini. Supaya tapahali amban saki pinagpain-pain COVID-19 iyan. Kaya man tabi dalam pataingin, may kahalan din. Magsukol si Vice Mayor tong Istarol si pagmasusene si may magtitinda di ang lahat tipo-tipo. Dalam lahat Lamitan City, pwede pagkokan, Mayor Rose Purigay, duk Vice Mayor ne Oric Purigay, magurong-urong si tatabangan si may kaguruhan tabi, duwi hatos ekaren, pwede may buwas. Pag napuraan may kaguruhan ingin, may katuan bayan marujin. Duk sa tadumin hadya ini pagurong-urong din ko may buwas lay, kahaba bulan niya bisa pangurong Mayor do Vice Mayor inin si kahapan si may bangsate dalam lahat Lamitan ko ini may kaguruhan. Payaman ito si pataingin bang sa ing ginepain kahalan din. Magsukol si katuan bayan Marujins pag masusan si may kaguruhan ni duwi hatos ekanen sarta magsukol wisab si Mayor do Vice Mayor dalam lahat Lamitan ko ini. Mayor Rose Purigay, duk Vice Mayor ne Oric Purigay. Duk meron sa pati ko si kita bi kemon bakas na balita tabi lando kasuset tabi si duwe na pura tabi tawa COVID-19 ko ini duwe magalaanda Congressman Mujib Hataman, duk Mayor dalam Isabela City ko ini Mayor Dada Hataman. Ko itu takita we tabi to si pataingin magpasalang sukul siya si kita bi kemon si sababang may kaduahan tabi niya tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala tinakol siya sarta ko itu gane niya sakire. Teman saya ini balita tabi sa lawinin dan nanti kamu jumu mag-share duk mag-like si video tabi
supaya tahati wemisan duwe ga makahatihin, supaya magkatamba followers tabi, duk likers tabi paeka, supaya mahadjana dalam basilamin nga tao si kahala dalam lahat basilan. Wasbillahi pabalik ko salamin si kam salam kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.